He kēmu tūā papaho e whakatutuki ana i ngā wawata, mo te mā hora-horatanga o tō tātou reo Māori, ko Upoko Pakaru tōna ingoa. He kēmu e koria i te whānau, ki te waiata, ki te karawhiu i te poi, ki te haka, ki te whakatautau anō hoki. Heoi, hei tā, Crystal Lee Brown, ko te matua o te tākoro Upoko Pakaru nei, kei roto katoa ia i te reo Māori. Kia Upoko Pakaru. E motu e tia te irio. Koina te whainga o tēnei kēmu hou. He tino mihara o tēnei ki kēmu kia hei. Nā te mea he pāte ako i ngā hitori o tēnei ki kēmu. He kēmu nā te iwi o Waikato Tainui i whakarewa. Hei raui me whakarau ora i te reo o Waikato me ngā akoranga hitori e hangai pūana ki te iwi. He painga akoranga i o te kēmu. Ko tā te tino ako i ngā tino mahi o te kingitanga, me te awa o Waikato. He mea tautoko nā ngā tautohito o te ao kēmu a Hodgson. Hei tā te kaihanga o te kēmu, ono marama nui ho te roa ki te whakarite i te kēmu. Ko te hekenga mai o Tainui waka, ki Aotearoa ka tīmata ki whangaparāwa i utuatahi ai te waka i reira, ana ka whaiwhai haere i ngā unga katoa o Tainui waka tairawa atu ki kawhia moana no reira. Ki reira ki te ahurei, koina te whainga me utuatahi tō waka ki kawhia. I riro ngā marae, ngā kura tuarua katoa o te rohe o Waikato me ngā kura Māori o te rohe, tētahi kēmu horekau he utu. Hei tā roa, he rautaki ako tēnei hei whakaharikoa i ngā uri whakaheke. He tīpare! Yay! He iwi whakataitai hoki te iwi Māori, no reira he hai tū atu i aua whakataitai, i aua āhuatanga whakakorikori hoki i te tinana, ki te whakaako i ngā kōrero me ngā whakapapa, ngā waiata katoa o te iwi, o te waka o Tainui. Te mahi waiata, te mahi poi, me te tākoro ki te prawa whaki. E manako nui ana te iwi o Waikato Tainui, ka whakaawe tēnei momo rautaki whakarauora reo, whakarauora tikanga hoki i ngā iwi huri noa. Crystal Lee Brown. Te karere.